inkuru y'akasamutwe, inkuru mbi kandi ikaba n'inkuru nziza. Reveriyane abarundi bategereje kumva ko yatawe muri yombi, nawe bagiye kumufunga nk'uko Bunyoni afunzwe, afungishijwe na Evariste Ndayishimiye. Ni ukuvuga ngo Neva aravuga ati Yuda aramenyekanye, Yuda Sikariyoti, Yuda wagambaniraga Burundi arafashwe. Kandi mu banzi babiri Neva bamuhanze ni nka bane, ariko babiri bakomeye ni Prime Niyongabo n'uyu Reveriyane Ndikuriyo. Bantu begereye Igitega, bantu bari Igitega rwose muze gukanura mube maso, kuko ibintu buno biri kwibonekeza. Bigaragara ko uyu mugoroba abantu mube maso muryamira amajanja, kuko Neva yamaze kuvuga ko afasha Yuda Sikariyoti. Yuda umugambanira yafashwe, Yuda igihanganye. Prime ari kuzamuka, Neva agakoroka, ntuza Reveriya agakikama, n'abandi bakagira uko. Ubu noneho rero intambara yamaze kwinjira muri perezidansi. Shingiye ngiye ku makuru ufite y'amashusho n'amajwi, ndaguhamirije i Burundi ntimuryama umukondora zose, ntimuryama umukondora zose, kuko byamaze kurenga inkombe. Neva ubu ngubu yamaze kuba desi, yabishye. Bakurikiye disikuru ashyizeho mu kanya, niyo yashyizeho kare, ababonye video ari gushwanira muri perezidansi. Ibi bintu hano ngiye gutangaza nanjye rero yenda birankoraho, ariko Imana indinde n'ukuri mpagarereho, indinde imagarareho, kubera ko hano tugiye gushyira hanze amabanga, kandi tugiye gusohora ibintu navuga abarundi bose batizigaga, batacekaga ko twebwe yenda se ubwo bubasha n'ubwo bushobozi tubufise. Uyu munsi wa none uyu witwa Reveriyane ashaka kuba perezida. Neva yavuze ngo abantu batanze imihoho bakagaruka ngo turi ba honorable, kandi mwaramaze gutanga imihoho. Yabwiraga Reveriyane kandi nawe arabyumva. Uyu munsi wa none hari n'ibindi bihanganye. Neva rumubiriyeho, rumwuzuriyeho. Prime we hapfuye abasoda benshi. Ubu intambara Ndayishimiye afite kurwana, ararwana na Kagame, arwane na Sultani Makenga 23, arwane n'uwitwa Godefroid Niyombare, azarwane n'aba batipe biwe rero bamaze kugwiza imbaraga, kandi nibo bari bamwubatse. Aya ni amashami amuvuyeho, aba nibo bari bamugize, niyo maboko yari afite. Reveriyane avuyemo hasigaye ikizi. Evariste Ndayishimiye aragira intambara na Perezida Kagame, agira intambara na Sultani Makenga wa 23, agira intambara n'aba kwa Niyombare, abaredi tabara. Nagaruka rero agira intambara y'abantu bifuza kwitoza kuba abakuru b'igihugu. Harimo ntuzi uyu nguyu Ndikuriyo, Ndakugarika, Generaze Ndabirabe. Ni ukuvuga ngo kugira iminota imbane mike, abantu bose bifuza kurongora igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu mo imbere baracika abanzi ba Evariste Ndayishimiye. Noneho abantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi, intambara yo ntabwo izasubira no kugwana. Ingabo ziri muri Kongo zo nta n'uzongera kuzibuka, kuko ubu bose bagiye gushakisha amanota, amajwi, bose bagiye guhiga ikintu cyabahuza, cyabashikana kuba perezida. Neva ngo afite abiyise basamurago, ntabwo bazakina politike bonyine ngo bayibashe cyangwa bayishoboroya. Iyo nzira irafunze. Evariste Ndayishimiye aya mafaranga nka bije bari kuzamuha ba Reveriyane bose bakamureka, n'abandi bantu batandukanye bose bakamureka, igihugu cyose kikegeranya amahera kikayamuha akiyamamaza mu gihe cy'amatora agatsinda, barayagwanira. Kuko aya mafaranga
bose barayakeneye, nta n'umwe udakeneye kuba perezida kamemo. ni ukuvuga rero iyi ntambara Yesu abashumurije ubundi kwari ukugira ngo abone uko abaka igihugu. Iyi ntambara mubona nako kaga kagiye kwibonekeza, ni ukuvuga ngo aha harimo michezo ya ndani, nk'uko bamwe batangiye no kubihwihwisa ngo Reveriyani yatangiye kwakira inkunga iva mu mahanga. Mwabonye ko Evariste Ndayishimiye amaze kwiyamiriza indongozi, ngo umuntu akaza akaba yarasezeye ku bushinga amateka ngo ndi honorable naka, ngo ndi naka. Reveriyane ntabwo akiri chairman, ntabwo akiri umunyamabanga mukuru, afite irihe jambo kandi yaratanze imihoho. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvirana. Ndukuvuga ngo hano Neva yamaze kubona umwanzi we ufite imbaraga, umurusha ijambo, umurusha ubuhinga, wagize ngo ntuzi uyu nguyu ndi kuri yo harahure na Evariste Ndayishimiye jamais. Ndi kuri yo n'umusoda wemera gupfa kandi udafite ibintu byo kuba umukomediye mu kanwa ke. Ntabwo Reveriyani afungutse mu bintu byo kwirirwa yirukanka, ariko ntawe ahuriye na Neva. Uyu munsi wa none rero Neva yamaze kumufata nk'umwanzi nimero ya mbere. Abasengera Burundi mu busengere, ababuririra mu buririre, ababuhendahendera mu buhendahendere, ariko akaga kagwiriye Burundi. Noneho biriunyutse. Mwabonye ko umukuru w'igihugu yamaze kuvuga ngo 80% ibibazo bihari biri mu bayobozi bayobora nabi mu ndongozi zifata ibyemezo n'imyanzuro ku gihugu cy'u Burundi, ngo nibo babi. Uyu munsi wa none rero niba ari bo babi, yavugaga ndari kuvuga abandi, ari kuvuga abandi. Ntushaka kuvuga ngo chef de quartier mu bavuzwe ntabamo, ntushaka kuvuga ngo nyumba 10 cyangwa se n'ababa bo hasi n'umunga abo ntibarimo. Haravugwa ibihangane abantu, navuga Al-Qaeda iri mu gihugu cy'u Burundi cya Boko Haram, hari umutwe munini ku buryo nta jambo rwose, nta jambo Neva afite. Reveriyani ndi kuri yafashe ingingo n'ibyemezo byinshi Ndayishimiye aburahanyura cyane, cyane rwose cyane. N'iyi bake ibi imyanzuro ikakaye. Mwibuke ko Reveriyani yafashe umwanzuro kuri Bunyoni kandi ubandabanduka, uba ntakuka, kandi ababo ntabyo bari kubona. Uyu mugoroba mu Burundi Yuda yafashwe, uyu mugoroba Gitega muri presidence Yuda yafashwe. Yuda Iskariyoti Yuda Iskariyoti muri politiki ya Evariste Ndayishimiye yiyamiriza yiyama, yavuze ko harimo Yuda Neva yikanze ko ubutegetsi bwe abuhiritse. Ndagushyiriramo video. Yuda wamaze kwigaragaza no kwibonekeza ko adashyigikiye Evariste Ndayishimiye. Biragenda gute mwababyeyi mwe, nshuti bavandimwe, bene data, bamwishigahimwa numwe? Narabibabwiye ibi bintu, narabihanuye. Ubu nibwo match baye match. Ubu noneho bimwe nababwiye nabyo uyu mugoroba turimo bitangiye gusohora tayari. Hahi kubera ko uyu Yuda Prime niyo ngabo Reveriyani ndi kuri yo, ndakugarika nubwo atarimo cyane. Ntuza aba babunyoni bagwasa abo nibarimo, muze Yuda wavuzwe hano atari Prime niyo ngabo ni Reveriyani. Tureke kwirigwa duhendana, nibo
bantu bamaze kwimbira Evariste Ndayishimiye urunogo. Kandi uyu Yuda yiswe Yuda kubera ko ari kugambanira ubutegetsi bwa Evariste. Kandi mu by'ukuri aba bantu bose muri kubona bamaze kumera nk'aho bidekaraye bari kurwanira ubuperezida cyangwa se bashaka kuba abaperezida, iyi ntambara igeze mu nzu. Yesu yaravuze ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu nzu yiwe, ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Kandi Yesu aravuga ngo ndi butamike intore bwa mbere tugasangira, ngo uwo muntu niwe ngo uraba ari kungambanira. Mu by'ukuri uyu Reveriyani Ndikuriyo ninde neva yatamika intore uri hafi atari Prime, atari Reveriyani, cyane Reveriyani, kuko CNDD-FDD ntabwo ikunda igisirikare kuruta uko ikunda umugambwe. Ikunda umugambwe kwanza, kabiri kabona gukunda igisoda, gatatu igahita ikunda iby'ubutunzi n'amahera, kane hakaza inyamiramabi n'ibindi n'abandi. Buno rero umugambanyi bari kumuhiga bukwari. Evariste Ndayishimiye arafunga Reveriyani, ari bumushyire mu mpimba. Utarafunze aba bamwiba aratinyuka hirahira kuri akanwa ke. Igikuba kiracitse, abarundi bose noneho barumiwe kumva uwitwa Ndikuriyo nawe wajyanwe muri gereza aho Bunyoni ari. Bya byumba babirigi bagiye bacukura ngo bafungiramo abantu bababuzaga gusahura, kimwe Bunyoni kirimo, ikindi isaha ku isaha. Menya ari naryo tangaza abantu benshi bategereje kumva ko Reveriyani yaba nawe yagejejweyo. Mugabo rero biragoye. Kandi nanone murayicaniriye iri kubira muri buyihifu, ngo ibize nabi uyimishu niko yavuze. Ariko iyo murayihifu squat uramureka abe perezida cyangwa se umufunge. Urahagarika ijambo ryose wari ufite mu gisirikare cyangwa mu gisoda, squat cyangwa Prime nawe agukubite kude. Akagabo gahimba kandi kataraza. Kandi noneho urugamba ruri kurwana muri Kongo Imana yarushyize mu nzu yawe, kuko hariya ni nk'inzu ya Evariste Ndayishimiye. Muri CNDD-FDD ni nk'inzu ye. Noneho neva yise ngo basamuragwa na bene gihugu batagira ijambo, batagirimo inkoho, abantu nyine babandi nyine bo mwibarabara baba bari bujye inyuma n'imikindo, turagukunda, turakwemera, turakubaha, ibintu nk'ibi. Badacana uwaka, batari kugihuriza ko, batari kwemeranya amabwiriza n'amategeko agenga manda ya 2027. Kandi Evariste Ndayishimiye politike ye bayineguriye mu mutima, baramwihorera. Ubu rero uyu mugoroba itangazamakuru n'abanyamakuru bategereje kumva Evariste wasanze abantu bari gusenga ntiyihangana akabashwanira. Ndayishimiye wageze mu banyepolitike arongoye agakubita mashine hasi n'umujinya n'ibitabo hasi bikamera nk'igihe cya Musa yaravuye gufata amategeko cyangwa se amabwiriza, ngo yaza agasanga Abisirayeli bari gusenga Bayali na Dagoni bashishikaye, abanyegiputa baba barije inka, bamwe bajabukanye. Byateje akaga, biteza agahinda, bibazanira umubabaro wo kuvuga ngo Musa afata ya mategeko yose yarazanye ayahonda hasi arajanjagurika. Ndayishimiye nawe byamushyikiye ubwo yasangaga abantu bamugambanira, bari kongorerana mu matama banegura ubuyobozi bwe, bavuga ngo agira inda, ari kubamaramaza, ari kubasebya, kandi akabivuga wazi n'ibidukundira tubashyiramo video.
abamugambanira ni bande rero? Yesu yagize abamugambanira, ari nacyo kigereranyo akunda gutanga cyangwa se yatanze ngo cy'ubugaragwa n'abantu bagoye bo mu bugaragwa. Evariste Ndayishimiye iyi ndwi ni indwi y'amaraso, ni indwi y'amarira, ni indwi y'agahinda, ni indwi y'akaga, ni indwi y'ishyano, ni indwi y'inkuru mbi. Intambara ivuye muri Kongo igeze mu badedemo imbere kandi mu barongozi. Ubu noneho diplomase, ubwo umwe ari gushaka bariyebe, n'undi agashaka bariyebe, undi ari gushaka inshuti ze. Mu baminisitiri ushakamo inshuti zawe, mu bashinga amateka ushakamo izawe, mu bakenguza amateka ushakamo izawe, kuko bava mu ishyamba barasezeranye ngo umwe azajya atwara manda imwe, nakabya atwara ebyiri aho undi. Urumva rero igihugu gifite imyaka nka 40, ibihangange byose bizaba bishyikiriwe. Bunyoni baramwikijije, Reveriyane se barakimuha, twere guhendana. Reveriyane ndakugarika barakimuha, Ndiraze Ndabirabe barakimuha. Navuga ngo ibyo n'urucabana ntacyo yabaha Evariste Ndayishimiye, ubu nawe agiye kubahinduka. Buno rero politike ubwo birasa naho ihinduye isura mu Burundi. Politike ihinduye isura hehe? Mu gihugu cy'u Burundi. Kandi aka kajagari no kwibonekeza kwabaye muri presidence cyangwa se n'Igitega, kuko na ahantu habiri nabonye utumesaje tubiri n'utuvideo tubiri umuntu yampaye mu nama. Aka kajagari kabaye kavuze iki, gasobanuye iki? Inyuma mu gikara hitangazamakuru ritagera, inyuma aho abantu baba bavuga batahaho ni indani, aho turamenya ibyahabereye. Sinaragwana ribarikiwe. Ubu noneho rero navuga ngo Neva arahangayitse ku bwa Kagame, arahangayitse ku bwa Makenga, arahangayitse ku bw'abaminisitiri na Reveriyane watanze imihoho, n'aba bahagarariye inama nkenguzamateka na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi. Aba bose bifuza guhabwa no kuba abakuru b'igihugu. Iyi politike kugira ngo wowe uyishobore, no kuvuga ngo kuva mu kwezi kwa 4 mimi ko Prophète Martin General mpanura, mbwiriza, nigisha. Nta muntu utera imbute ngo abure kujya gusarura. Nta muntu n'umwe n'uwo izi imbuto twabibye n'iz'umwuka, n'iz'ubugingo, n'iz'agakiza. Ni gute wambwira ngo turananirwa gusarura twarabibye, twararimye? Anagushangaza Gwana Leo. Ntabwo ibi ngibi iyi yashi y'indugumba, ntabwo nayibize kugira ngo abarozi batunganirwe cyangwa abisi. Uyaye jamais grand jamais. Iyi yashi niyo kugira ngo bene data, bakuru bange, bashiki bange, bavandimwe, barumuna bange, bavyeyi, badadi, bamami, kumbabazi TV 3, nuko nzi ko bigira bigende neza, iraje bigenze neza, ihindura ibyanze guhinduka. Mumvugira utima, Imana ishobora byose, Imana itari baya, Imana itari Dago, Imana itari Asher, Imana itari Kira, Imana itari Yangombe. Ubundi iri zina Eliya yaravuze ngo bimenyekane ko ari we Mana. Akimara kuvuga iri zina, ngo umuriro uva mu ijuru utwika igitambo basutseho amazi kiraka kiragurumana. Akimara kuvuga iri zina, hari izina twahawe y'umwami wacu Yesu Kristo, mu mpinga z'imisozi, mu bibaya by'imisozi. Haleluya. Iri zina impumyi yararivuze, ikimara kurivuga iraraba, irabona.
iri zina Barutolomayo akimara kurivuga arahaguruka, aradadanuka, arabambuka, arahaguruka. Iri zina waheze mu butinyanga akimara kurivuga, ibintu biremera. Uyu munsi wa none urikengera ninde? Kwiri zina rigiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, kwiri zina rigiye kuba izina mu gihugu cy'u Burundi, kwiri zina rigiye gukora ibitangaza, ibimenyetso, utwumiza mu buzima bwawe, kwiri zina rigiye kuba izina abantu bose bazagaruka bakavuga ngo niryo zina twahawe mu isi gukirizwamo no gukiriramo. Yewe wazina we, yewe wazina, izina tumaze amezi arenga 11 tuvuga hano ku Mbabazi TV gatatu. Iri zina rigiye kugaragara ko twarivuze. Yewe wazina, zina rigiye kwibonekeza nkuko Yesaya yaravuze ngo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Yesaya arabihanura, arabihanura. Yesu harimo ubushobozi, harimo imbaraga. Ni izina tuzirukaniramo abadayimoni, ni izina tuzavuga kuzimu kugahunga, ni izina tuzavuga Shetani agatsindwa. Rero izina Yesu, izina Yesu, izina ingumba zivuga zikabyara, ibiragi byavuga bikaririmba, bipfa amatwi bikazibuka, ibirema bigahaguruka. Izina ntabwo uzongera gusonza, kwambara ubusa, gupfa no gupfakara, jamais. Reka nkurangire umuti, ni izina Yesu, Yesu Kristo w'i Nazareti. Abatamuzi sorry, ariko abamuzi amen, namwe mbifurije kumumenya mwe mutamuzi. Kubera ko sanzuri mwiza Mana we, sanzuri mwiza, ewe Mana we, sanzuri mwiza, Mana we, sanzuri mwiza, ewe Mana we, sanzugira neza, Mana we, sanzuri mwiza, ewe Mana we. Yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Danyeramuto, Uwiteka bamuvugaga barahora. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Ubuzima tubamo hano muri iyi si, habaho ubuzima umuntu abamwe bwo guseba, gukorwa n'isoni, ibintu bikanga kugira ngo kanguke. Ari byo bamwe bita ishuri, ari bimwe bamwe bita kwiga. Ubwo buzima twese twabunyuzemo. Buno rero Imana igiye kugukiza urubwa, igiye kugukiza isoni. Yarukije Ana mu maso ya mukeba we Penina, wimuha umwana w'umuhungu amwita Samweli, amutuye Uwiteka abamuvugaga barahora. Ntago wavuzwe gake, ntiwanzwe gake, ibintu ntibyagoranye gake, ibintu byararuhije, birushirizaho kuba bibi. Uyu munsi wa none Imana ikiza urubwa itajya indimi, iravuga iri jambo rirenze kwigisha no kubwiriza. Iravuga ubu buhanuzi yeruye iti, Imana ikiza urubwa yo warize nayo bakurijije urayahozwa, urayahozwa. Nta kitagira iherezo, burya nta kigeragezo kitagira iherezo. Iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracugukwa nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, muri izo ntambara suko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo nawe,
hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya Abisiraheli cyangwa twebwe bakijijwe, cyangwa twebwe dufite amamuko muri Kristo, cyangwa twebwe tuva amaraso ya Kristo, cyangwa twebwe twemera uyu musaraba, cyangwa twebwe twamaze kwishikana no kwishyira mu by'ubu bugingo byitwa gukizwa. Nagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo intare zituje iyo nyama ibirura, ntabwo umuriro udutwika, uwo muriro uba wabaye amazi, ntabwo amavuta duturira cyangwa twotse, tuba twahindutse amazi. Mungu asifiwe. Ntabwo intare zijya zidusonzera, Mungu asifiwe. Twebwe turi ubwoko butavunika. N'abanyamugisha bariya ntabwo bavumika, bahawe umugisha n'Imana ntabwo bavumika. Nagira ngo nkubarire, nkusobanurire ngo turabanyamugisha. Haleluya. Uyu munsi wa none rero ndavugana n'abayuda bagenzi banjye, ndavugana n'abaheburayo bene data, ndavugana bo mu muryango wa Yuda, mu gishitsi cya Dawidi, simba wa Yuda. Kanani ni yacu, si n'ibiyituye n'iby'Uwiteka, turaba Uwiteka, turi umwandu we, tugiye kugabana umugisha n'Imana. Yego. Buno rero hari igihe abantu bakuraririye, abantu barakuroga, abandi barakwanga, abantu baraguhiga, abantu bivanga mu by'ubuzima bwawe, ariko Imana igiye kugutwenza nk'umuhanuzi. Uwiteka agiye kugutwenza. Byiyumvemo uri umuheburayo kazi cyangwa uri umuheburayo, uri umuyuda kazi cyangwa uri umuyuda. Nuko niko bimeze, twe turi mukuri. Hama rero maze igihe mpanura, maze igihe mbwiriza, mwagize ngo harya imbuto turi kubiba niyande, nimwe mugomba kuyisarura. Iyi mbuto imaze igihe iterwa, ni iyanyu mwebwe mugomba gusarura, nk'Abayahudi, nk'Abanyayisirayeli. Ahubwo karibu kazi mu mugambi no mu murongo w'Imana. Mungu asifiwe. Nta gutera ibiteri bidasarurwa. Ni ukuvuga ngo ibarabara cyangwa umuhanda cyangwa akayira cyangwa utuyira tw'umunyakibi cyangwa inzira z'umunyakibi, inzira banyuramo mu ijoro, inzira banyuramo ku murango, inzira banyuramo n'imiduga, inzira banyuramo n'indege, inzira. Imana ivuga iri jambo, ndiko kubwira, iravuga ngo umunyakibi yatsembweho pe. Byizere uko Imana ibivuze. Mu mpinga z'imisozi, mu mpinga z'imisozi ni hehe? Ni mu kwizera kw'abera. Mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, wamamaza amahoro. Ubundi inkuru nziza tukuzaniye ni iyi. Mbarizo uwo muri kumwe cyangwa ubwira uwo muri kumwe, cyangwa uzanabibwire mugenzi wawe ati hari umuntu uzanye inkuru nziza ndetse akamamaza amahoro. Mu gihe abantu bamamaje bakandika ibyapa ku buzima bwawe by'uko ugowe cyangwa urushye cyangwa wanzwe cyangwa utawe, ku buzima bwawe hari undi ujejwe, ushinzwe kuza muri uyu mwaka turimo akamamaza iby'amahoro. Niho rero yavuze ngo Yuda we, dore mu mpinga uzanye inkuru nziza, we kandi akabaje yamamaza iby'amahoro. Kanguka, 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 kuko umunyakibi yatsembweho pe, ntabwo azongera kunyura iwawe. Imana ishimwe. Umbwirira abantu bari barabigize akamenyero ko kunyura mu buzima bwawe, ko kwicira gahunda zawe, kuvanga ibintu byawe, gustresa ubuzima bwawe, gustresa imibereho yawe, desordre yose ku buzima bwawe. Uvuge ngo kasopo, stop, ferime, funga. Kuko Bibiliya iravuga ngo
bwira Abisirayeli bakomeze bambuke. Ariko ikindi itavuze ivuga ngo Abanyegiputa ntabwo barimo. Twumvikane s'il vous plaît. Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, niki gitumye untakira. Barira Abisirayeli bakomeze bagende. Niko Imana yabwiye Musa. Irangije ntiyavugamo Abanyamisiri, ntiyavugamo abo kwa Farawo. Imana ivuze ngo wowe ugiye kuhabwa inkuru nziza kandi hagiye kuza amahoro, cakira mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya ivuze iravuga ngo ingabo z'Abayahudi Imana yajyaga izijya imbere ikarwana, ikazirwanira. Haleluya. Ikazirwanira ihanga ryayo kandi zigatsinda kandi zikanesha. Uyu munsi wa none mbwiye umuntu ukurikiye ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, ndaguhumurije, ndakuremesheje, bandanya, komeza urugendo, ushyigikiwe agira ijambo kandi uhagarikiwe akavoma. Uyu munsi wa none rero ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Kubera iki Imana itavuze Abanyamisiri ngo bakomeze nabo bagende? Yaravuze ngo Musa bwira Abisirayeli bakomeze bagende. 2025 habaye stop ku buzima bwawe ntiwatera imbere. 2024 haba stop ntiwatera imbere, ntiwacuruza, ntiwashaka, ibintu byawe byari stop. Kandi nyuma hari ibiteye ubwoba, kandi impande zawe hari abakobanyi, imisozi miremire y'ibigatanya n'ibiruhanya. 2026 ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagenda. Kubera ko ubitegetse ni Data kandi ubivuze ni Umwami wacu Yesu Kristo. Bwira Abayahudi bakomeze bagenda. Niba uri Umuyahudi, niba uri Umwisirayeli, ugiye kugenda mu izina rya Yesu. Niba uri Umuyahudi, ugiye kwavasa, ugiye gutera imbere. Mungu asifiwe. Kubera ko Imana yivuze Abisirayeli kandi ikavuga Abayahudi, ibonemo niwe Muyahudi Imana yavuga, niwe Muyahudi Imana ivuze. Umutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Bwira Yesu byose nk'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Abaremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira. Bwira Yesu byose nk'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Baremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira. Umwami Yesu nashimwe cyane. Ndakugumbiriye mu izina ry'Umunyanazareti, nkuko bisanzwe Prophète Martin. Shalom, shalom, shalom.
turagaruka hano ku butumwa ari bwo bw'ubu bukurikira. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi, mu gitabo cya Nahumi n'ubundi, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyakibi yatsembweho, ntabwo azongera kunyura iwawe, ntabwo azongera guca mu buzima bwawe. Hari igihe umurozi ashyira inzira mu buzima bwawe, hari igihe inyatsi ishyira inzira mu rugo rwawe. Donke yatsembweho pe, nta munyakibi uzongera kunyura iwawe. Hari inzira shitani yari yaraharuye, kandi inzira irenze imwe cyangwa inzira zirenze imwe umwanzi yanyuragamo akuzaniye amarira, akuzaniye agahinda, akuzaniye stress, akuzaniye kutaryama. Ibohora ingoyi mu ijosi, uhaguruke wicare mukobwa